салом алайкум тамошобинони азиз, бо инояти аллоҳи якто бо арзи шукр ва камоли майл ҳишоми абдуманнон бо шумо ҳастам. барномаи хабарии паёмнюзро тақдиматон мекунам. пеш аз шурӯи барнома сараввал мехоҳам диққати шуморо ба сархати хабарҳо ҷалб кунам. қарз болои қарзи корфармоён аз кормандон дар тоҷикистон. аз беқонунӣ дар тоҷикистон ҳазорҳо нафар дар рухсатии иҷбории бемузд қарор доранд. иттиҳоди аврупо саркӯбии тазоҳургарон дар беларусияро хушунати ваҳшиёна алайҳи мардум унвон кард. ҳукумати русия аз пайи маҳви мухолифонаш аст ба Алексей Навалний заҳр доданд. қарз аз музди меҳнат дар тоҷикистон давоми 7 моҳи соли ҷорӣ 23,5 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар ин бора агентии омори назди президенти тоҷикистон хабар медиҳад. ба ин тариқ ба назардошти солҳои пешин маблағи умумии қарз аз музди меҳнат дар тоҷикистон ба охири моҳи августи соли равон ба 60,6 миллион сомонӣ наздик ба 5,9 миллион доллар расид. қарзи аз ҳама зиёд дар соҳаи сохтмон 18,3 миллион сомонӣ, истихроҷи канданиҳои фоиданок 14,5 миллион сомонӣ, саноати коркард 8,1 миллион сомонӣ, бахши кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва моҳидорӣ 2,4 миллион сомонӣ ба қайд гирифта шудааст. музди меҳнат дар ҷумҳурӣ ба ҳисоби миёна 1447 сомониро ташкил додааст, ки аз рӯи қурби ҳозира ба $140 баробар аст. музди меҳнати ҳадди аққал дар тоҷикистон 400 сомониро ташкил медиҳад. маоши аз ҳама баландро дар кишвар кормандони соҳаи миёнаравии молиявӣ ва сухурда 3171 сомонӣ, иттилоот ва алоқа 2551 сомонӣ, кормандони соҳаи истихроҷи канданиҳои фоиданок 2439 сомонӣ ва сохтмончиён 2403 сомонӣ гирифта, маоши пасттарин дар бахши кишоварзӣ 523 сомонӣ сабт шудааст. тибқи маълумоти кумитаи байнидавлатии иттиҳоди давлатҳои мустақил, байни кишварҳои иттиҳод дар тоҷикистон музди меҳнат пасттарин аст. музди меҳнати миёна дар Русия $730, Беларус 518, Украина 388, Озарбойҷон 370, Арманистон 375 ва Қирғизистон $239 ташкил дода, оид ба нишондиҳандаҳо дар Қазоқистону Молдова ва Узбекистон маълумот дастрас нест. нимсолаи аввал беш аз 94,000 нафар дар тоҷикистон бо ташаббуси корфармоҳо дар рухсатии маҷбурӣ қарор доштанд. бино ба иттилои агентии омори назди президентии ҷумҳурии тоҷикистон 78,000 нафари онҳо ба рухсатии бемузд фиристода шуда, 200 нафар дар реҷаи кории нопурра ё рӯзи кории нопурра фаъолият доштанд. сатҳи бекорӣ бо назардошти бекории пасипартагӣ аз ҷониби агентии омор 2,5% аз шумори умумии қувваи корӣ арзёбӣ мешавад. бекории пасипардагӣ шуғли нопуррае мебошад, ки бар асари бозмондани истеҳсолот қисме аз кормандон дар рухсатии маҷбурӣ қарор доранд ё бо реҷаи ҳафтаи кории нопурра ё рӯзи кории нопурра фаъолият мекунад. қувваи корӣ тибқи арзёбии пешакии агентӣ 2,445,000 нафарро ташкил медиҳад. зиёда аз 2,394,000 нафари онҳо 97,9% дар соҳаи иқтисод машғули кор буда, 51,500 кас расман мақоми бекорӣ доранд, ки ба 2,1% аз шумори умумии қувваи корӣ дар ҷумҳурӣ баробар аст. мувофиқи маълумоти агентии омор, шумораи аҳолии тоҷикистон ба аввали нимсолаи соли ҷорӣ 9,392,000 нафарро ташкил медиҳад. тибқи баъзе маълумоти расман тасдиқношуда, беш аз 1 миллион нафар шаҳрвандони тоҷикистон дар муҳоҷирати корӣ дар кишварҳои хориҷӣ, асосан дар Русия қарор доранд. садри аъзами олмон пас аз нишасти вижаи сарони иттиҳодаи аврупо дар бораи баррасии авзои Беларус гуфт, ки интихоботи ахири ин кишвар на мунсифона буд ва на озод. фишорҳо ба Лукашенко, раисҷумҳури Беларус, аз сӯи иттиҳодаи аврупо дар ҳоли афзоиш аст. сарони кишварҳо ва давлатҳои 27 кишвари узви иттиҳодияи аврупо намехоҳанд натиҷаи интихоботи ҷанҷолии риёсатҷумҳурӣ дар Беларусро, ки ҳудуди 10 рӯз пеш баргузор шуд, ба расмият бишносанд. Ангела Меркел, садри аъзам, дирӯз чаҳоршанбе 19 август пас аз нишасти 3 соатаи вижаи сарони иттиҳоди аврупо, ки аз тариқи видеоӣ баргузор шуд, интихоботи ахири риёсатҷумҳурӣ дар Беларусро на мунсифона ва на озод арзёбӣ кард.
صدر اعظم آلمان که همکنون ریاست شورای اتحاد اروپا را نیز در اختیار دارد گفت بدون شک در این انتخابات تخلفات گسترده صورت گرفته است. مرکل از الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور دولت بلاروس خواست تا همه بازداشت شده ها را بدون قید و شرط آزاد کند. مرکل گفت ما خشونت وحشیانه علیه مردم را محکوم میکنیم. چند روز پیش اتحاد اروپا تحریم‌های هدفمند این اتحادیه علیه صاحبان قدرت در بلاروس را اعلام کرد. الکساندر لوکاشنکو مدت 26 سال است که زمام قدرت را در بلاروس در دست دارد. او از زمان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری بلاروس با اعتراض هر روزه مخالفان روبرو است که خواستار استعفای لوکاشنکو هستند. سویتلانا تیخانوفسکی رقیب الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری که به طور رسمی گفته شد تنها حدود 10% آرا را به دست آورده از اتحاد اروپا درخواست کرده بود که انتخابات و نظام برآمده از آن را به رسمیت نشناسد. تیخانوفسکی بامداد چهارشنبه در پیام ویدیویی گفت که حکومت لوکاشنکو از نظر مردم خود و در نگاه جهان دیگر هیچ مشروعیت ندارد. لوکاشنکو گفته است که برای برگزاری یک رفراندوم قانونی اساسی آمادگی دارد اما حاضر به تجدید انتخابات ریاست جمهوری نیست. الکسей навалний сиёсатмадори мухолифи ҳукумати русия бинобар заҳролудшавии эҳтимолӣ дар бемористоне дар шаҳри омск таҳти муроқибати шадид қарор дорад. дар ин бора Кира Ярмиш сухангӯи Навалний ки дар сафар аз Томск ба Москав ӯро ҳамроҳӣ мекард хабар додааст. در این پیام خانم یرمیش که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های گوناگون روسیه چاپ شد آمده است. امروز صبح نوالنی از تومسک به مسکو برمیگشت. هنگام پرواز بیمار شد. هواپیما فوراً در اومسک فرود آمد. بخش روسی رادیو آزادی با تکیه به مدیا زونا از قول کیرا یرمیش نوشت نوالنی در حال حاضر بیهوش است و در بخش احیای بیمارستان قرار دارد. فکر میکنیم الکسی از چیزی که در چای آمیخته شده بود زهرآلود شد. این تنها چیزی بود که او سوپ نوشید. الکساندر اکنون بیهوش است. نوالنی از این قبل نیز بارها مورد فشار و حمله ها قرار گرفته بود. از جمله در حادثه روز 27 اپریل سال 2017 حملگر بر روی نوالنی زیلونکا ریخت. خود سیاستمدار آن زمان گفت که بعد حمله چشم راستش 85% قوه بینایی‌اش را از دست داده است. بعداً برای معالجه به شهر بارسلونا اسپانیا رفت. هرچند مقامات روسیه تلاش کردند مانع سفر او به خارج شوند. الکساندر نوالنی از راهبران مخالف حکومت روسیه می باشد و تابستان سال گذشته 3 روز را در زندان سپری کرده بود. او را به نقض قانون برگزاری گردهمایی و همایش‌ها متهم کرده بودند. اینجا با پایان برنامه رسیدیم. تماشاچیان ارجمند با شبکه ما ابونه شده از مهمترین مسائل داغ روز و خبر و رویدادها با خبر شوید. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. خواهشمندیم هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم ما 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. خیر تا روز دیگر. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net